Loni yahaye Perezida Paul Kagame kuyobora komisiyo mpuzamahanga ishinzwe guteza imbere ikoranabuhanga ry'ubwenge buhangano AI. Mu gihe ikoranabuhanga ry'ubwenge buhangano cyangwa se artificial intelligence AI ikomeje gutera imbere mu rwego rw'isi, imiryango mpuzamahanga nayo iri gushyiraho ingamba zitandukanye zo kurigenga no kurikoresha mu nyungu z'abaturage. Ni muri urwo rwego umuryango w'abibumbye Loni binyuze mu muryango mpuzamahanga ushinzwe itumanaho International Telecommunication Union cyangwa se ITU watangije komisiyo mpuzamahanga yiswe AI for Good Commission. Mukurikira akantu ku kandi. Ku itariki ya 2 Nyakanga, ITU yatangaje ko iyi komisiyo nshya izayoborwa n'abayobozi babiri aribo nyakubahwa Perezida w'u Rwanda Paul Kagame na Mark Benioff, umuyobozi mukuru wa sosiyete y'abanyamerika ikora porogaramu za mudasobwa ya Salesforce. Umunyamabanga mukuru wa ITU Doreen Bogdan Martin azaba ari vice perezida w'iyo komisiyo. Iyo komisiyo igizwe n'abanyamuryango 44 bayishinze baturuka mu nzego za leta, ibigo by'ikoranabuhanga ndetse no mu mashami atandukanye ya Loni. Inshingano yayo no gushimangira icyizere mu ikoranabuhanga rya AI, korohereza ibihugu bikiri mu nzira y'amajyambere kuyigeraho no kwihutisha ikoreshwa ryayo mu gukemura ibibazo bikomeye isi ihanganye nabyo. Niki Perezida Paul Kagame yavuze ikoranabuhanga? Yagize ati ikoranabuhanga rigomba kuba imbaraga zifasha guteza imbere imibereho myiza y'abaturage, kandi n'inshingano zacu kurikoresha muri uwo murongo. Dukorane kugira ngo tugabanye ubusumbane no gufasha abaturage benshi kurushaho kugerwaho n'inyungu AI ishobora kuzana kuri buri wese. Hanyuma hari kuvugwa impamvu nyakubahwa Perezida w'u Rwanda Paul Kagame ari watoranyijwe. Rero iyi nkuru ikomeza ivuga ko gutoranywa kwa Perezida Paul Kagame ngayobora iyi komisiyo ngo ntibyabaye kubw'impanuka. U Rwanda ngo ni kimwe mu bihugu bike byo muri Afurika byamaze gushyiraho politiki y'igihugu igenga ikoreshwa ry'ubwenge buhangano yemejwe muri Mata 2023. U Rwanda kandi rwashyizeho ibiro bya mbere muri Afurika bishinzwe guteza imbere ikoreshwa rya AI mu buryo buboneye kandi bwubahiriza amahame, bikorera muri Minisiteri y'Ikoranabuhanga na Innovation. U Rwanda rero ngo rwabaye kwisonga mu miyoborere ya AI ku rwego rw'isi. Uruhare rwa nyakubahwa Perezida w'u Rwanda Paul Kagame mu miyoborere mpuzamahanga ya AI rwatangiye kugaragara mu Gushyingo 2023 ubwo u Rwanda rwasinyaga amasezerano ya Bletchley Declaration, yaramwe mu masezerano ya mbere ku isi agamije guteza imbere umutekano w'ikoreshwa rya AI. Aya masezerano yashyizweho nibura ibihugu 24 mu nama ya mbere yiga ku mutekano wa AI cyangwa se AI Safety Summit yabereye mu Bwongereza. Icyo gihe u Rwanda rwari kimwe mu bihugu bitatu gusa byo muri Afurika byayasinye hamwe na Nigeria ndetse na Kenya. Kigali yakira inama ya mbere ya AI muri Afurika, ibyo nabyo byibanzweho muri Mata 2025. Kigali yakira inama ya mbere y'isi y'ubwenge buhangano muri Afurika yahuje abitabiriye barenga 1000 baturutse mu bihugu 52. Iyo nama yasize hashyizweho ikigega nyafurika cyo guteza imbere AI gifite intego yo gushoragwamo miliyari 60 z'amadolari y'abanyamerika. U Rwanda kandi nirwo ruyoboye Smart Africa Alliance, ihuriro rigizwe n'abakuru b'ibihugu 40 bya Afurika biharanira kwihutisha impinduka zishingiye ku ikoranabuhanga ku mugabane wa Afurika. Nyakubahwa Perezida w'u Rwanda Paul Kagame ni nawe Perezida w'inama y'ubutegetsi y'iri huriro. AI rero ngizatanga umusanzu ufatika mu bukungu bw'u Rwanda. Perezida Paul Kagame yavuze ko biteganyijwe ko AI izagira uruhare rungana na 5% by'umusaruro mbumbe w'igihugu GDP cy'u Rwanda. Yavuze ko iri koranabuhanga risanzwe rikoreshwa mu nzego zitandukanye zirimo ubuhinzi binyuze muri serivisi zitanga inama mu rurimi rw'Ikinyarwanda hakoreshejwe WhatsApp n'ubutumwa bugufi SMS. Ikoreshwa kandi mu buzima ndetse no mu burezi. Byongeye kandi Fondation Gates cyangwa se Gate Foundation yongereye inkunga igenera u Rwanda iva kuri miliyoni 7.5 z'amadolari y'abanyamerika igera kuri miliyoni 17.5 y'amadolari azifashishwa mu gushyiraho Rwanda AI Scaling Hub izafasha guteza imbere AI muri zo nzego uko ari 3. Inama ya mbere rero iyo komisiyo ngo izabera i Geneve. Komisiyo nshya izakora inama yayo ya mbere mu gihe cy'inama mpuzamahanga yitwa AI for Good 2026. Iteganyijwe ku itariki 7 kugeza ku itariki 10, no kuvuga kuva uyu munsi wa kabiri kugeza ku itariki 10 Nyakanga i Geneve mu Busuwisi mu rwego rw'icyumweru cyahariwe ikoranabuhanga kizwi nka Geneva Digital Week.
Muri icyo gihe kandi hazaba inama ya mbere ya Loni ku miyoborere y'ubwenge buhangano ku rwego rw'isi. Abanyafurika rero bagize iyi komisiyo, mu banyafurika bagize iyi komisiyo mpuzamahanga harimo Ralph Mupita, umuyobozi mukuru wa MTN Group, harimo kandi Bosun Tijani, minisitiri w'itumanaho muri Nigeria, harimo Sina Lawson, minisitiri ushinzwe ihinduramatwara rishingiye ku ikoranabuhanga muri Togo, harimo Emma Theophilus, minisitiri w'ikoranabuhanga muri Namibia, harimo Ngozi Okonjo-Iweala, umuyobozi mukuru w'urwego mpuzamahanga rw'ubucuruzi cyangwa se WTO. Harimo kandi Lerato Dorothy Mataboge, komisiyo y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe ushinzwe ibikorwa remezo. Iyi komisiyo rero itegetswe gufasha isi gukoresha ubwenge buhangano mu buryo butekanye, bwizewe kandi bugirira akamaro ibihugu byose, cyane cyane ibikiri mu nzira y'amajyambere. Twifurije rero nyakubahwa perezida w'u Rwanda Paul Kagame imirimo myiza kuyobora iyi komisiyo ku rwego rw'isi. Reka twese cyane tuvuge kuri General de Brigade cyangwa se Brigadier General Karuretwa Patrick, umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda, ibyo yavuze. Umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda Brigadier General Patrick Karuretwa yatangaje ko ingamba z'ubwirinzi igihugu cyakizeho zitavaho, ahubwo ko zishobora kuvugururwa bitewe n'uburyo ikibazo cyahungabanya umutekano wacyo kigenda gihinduka. Leta z'Ubumwe za Amerika zimaze iminsi isaba u Rwanda gukora ingamba z'ubwirinzi rwashyize ku mupaka warwo na Repubulika Demokarasi ya Kongo mu rwego rwo gukumira k'ibitero by'umutwe w'iterabwoba wa FDLR byakongera kugabwa ku Rwanda. Iyo Amerika isaba u Rwanda gukora ingamba z'ubwirinzi ibishingira ku masezerano rwasinyanye na Repubulika Demokarasi ya Kongo tariki 27 z'ukwezi kwa gatandatu 2025 nandi yasinywe tariki 4 z'ukwezi kwa 12 uwo mwaka. Ariko ruyibutsa ko leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo yagombaga gusenya umutwe wa FDLR itigeze ibyubahiriza, ahubwo yakomeje gukorana nawo ikiganza ku kindi. Mu kiganiro na RBA cyabaye ku itariki 5 Nyakanga, Brigadier General Karuretwa yatangaje ko mu gihe cy'intambara y'abacengezi u Rwanda rwabonye ko gutegereza umwanzi ngo agere ku mupaka byarushyira mu bibazo bikomeye, rufata icyemezo cyo gushyiraho izi ngamba z'ubwirinzi. Ati, navuze ku ntambara y'abacengezi ibintu byo gutegereza umwanzi ibikorwa bye bikadusanga ku mipaka ku butaka bw'u Rwanda twarabibonye, tuzi aho byatugejeje. Ntabwo turi abanyeshuri babi cyane. Iyo turebye uko byagenze mu bihe by'abacengezi, hari ibyemezo byafashwe bijyanye n'ukuntu ingamba z'ubwirinzi zigomba kumera kugira ngo abaturage bakomeze kubaho neza, ntibagerweho n'ibibazo bituruka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda yasobanuye ko ibihugu byose bigira ingamba z'ubwirinzi kandi ko zishyirwaho mu rwego rwo kwirinda ikibi gihari gishobora kugihungabanyiriza umutekano. Brigadier General Karuretwa yavuze ko imiterere y'ingamba z'ubwirinzi z'u Rwanda rwashyizeho yagiye ihinduka, asobanura ko ibikorwa ingabo za Kongo n'iz'u Rwanda zahuriyeho byo gusenya imitwe itwaje intwaro muri 2019 nabyo byari ingamba z'ubwirinzi. Ati, ariko iyo ugize ikibazo nk'icyo dufite ubu, aho perezida wa Kongo yiyemeza gukorana ahubwo n'abanzi bacu kugira ngo adutere ibibazo biturutse muri Kongo, ingamba z'ubwirinzi ntabwo zivaho ahubwo zirahinduka. Brigadier General Karuretwa twasobanuye ko umutwe w'iterabwoba wa FDLR ari umutwe ugizwe n'abayoboye cyangwa abagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi, kandi n'ubu batagishaka umututsi mu Rwanda. Yasobanuye ko ubwo abagize FDLR bahungaga bagiye nk'igisirikare cya leta bashinga amashuri yigishirizwamo urubyiruko. Aravuga ngo tuvuga ngo abo tugomba kureba nabambutse muri icyo gihe no kwirengagiza. Sinzi niba ari ubucucu cyangwa se niba ari ukwigiza nkana. Kuba Kongo yabivuga birumvikana, bakorana nabo bagira ngo bitagaragara cyane, ariko akababaje ni abababaje n'ababiha amatwi. Amashuri yabo ari za Warikare ahitwa Pinga, ni ibintu bizwi. Ikibazo cya FDLR ntabwo cyagabanyutse ahubwo cyariyongereye. Umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda yavuze ko nta gitutu cyatuma u Rwanda rwemera gukura ingamba z'ubwirinzi mu gihe leta ya Kongo itarakemura ikibazo cy'umutwe w'iterabwoba wa FDLR. Ati, usubije amaso inyuma ntabwo nibaza ko hari igihe hatabayeho igitutu ku Rwanda. Ingamba z'ubwirinzi zizagumaho, zizagenda zihinduka bijyanye n'uko ikibazo kimeze. Niba dusubiye mu bikorwa bihuriweho nk'ibyabaye kera, ubwo ni byiza cyane, ariko kuvuga ko twavana ingamba z'ubwirinzi ntabwo turaba abiyahuzi.
Brigadier General Karoretwa Patrick numwe mu bahagararira u Rwanda muri komite ihuriweho y'umutekano ibahuza n'abahagarariye Amerika na Kongo yigaro kwiyubahirizwa ry'amasezerano y'amahoro. Rero yahamije ko mu biganiro biba u Rwanda rutigeze rwemera gukorera ku gitutu na rimwe. Rero ni Brigadier General Patrick Karoretwa, umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda. Hanyuma rero bakunzi bacu, mbere yuko tujya mu zindi nkuru, reka tubabwire uburyo amakuru aturuka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo avuga yuko ingabo zo muri ziri Baraka zakomeje zatangiye guhunga. Nibiki byabaye? Amakuru yizewe akomeje gukusanywa agaragaza ko binyuranyije n'amakuru amaze amasaha akwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga. Umujyi wa Baraka uherereye muri teritwari ya Fizi mu ntara Kivu y'Amajyepfo ugikomeje kugenzurwa n'ingabo za FARDC zifatanyije n'ingabo z'u Burundi, imitwe y'abasirikare ndetse n'imitwe ya FDLR. Ngira ngo hari amashusho yakomeje kugaragara akwirakwira ku mbuga nkoranyambaga agaragaza abasirikare ba M23 batambuka. Bamwe ro bavugaga yuko ngo bari kwinjira mu mujyi wa Baraka, ariko amakuru yo kwizerwa aragaragaza ko M23 itigeze igenzura umujyi wa Baraka, ahubwo FARDC ndetse n'abambari bayo aribo bakomeje kugenzura kino gice. Nubwo uyu mujyi wa Baraka ukiri mu maboko y'igisirikare cya Repubulika ya Kongo, ariko amakuru aturuka mu bice bitandukanye bya teritwari ya Fizi akomeje kugaragaza ko imirwano ikomeje gukaza umurego, bigatuma ingabo za leta zisubira inyuma mu duce tumwe na tumwe two muri aka karere, aho bivuga ko hari ibice bataye bagahunga. Ku rundi ruhande, mu amakuru ava ku rugamba aravuga ko MRDP twirwaneho ifatanyije na M23 bakomeje kwagura ibice bagenzura mu misozi ya Minembwe, Fizi ndetse na Mwenga. Aya makuru akomeza avuga ko ejo kuwa mbere bongeye gufata ibindi bice bishya nyuma y'ifatwa rya Point Zero kwa gatandatu ushize. Ubu ibi bikomeje guhindura isura y'imiterere y'intambara iri muri ako gace. Hagati aho, amakuru haturuka ahantu hatandukanye agaragaza ko ingabo za FARDC zifatanyije n'ingabo z'u Burundi, Wazalendo na FDLR bakomeje kohereza izindi ngabo mu bice bya Baraka, Misisi na Mirimba mu rwego rwo gutegura ibindi bikorwa bikomeye bya gisirikare. Nta rwego rwa leta rwagira icyo ruvuga ku mugaragaro kuri ibi ngibi. Mu mujyi wa Baraka no mu nkengero zawo haravugwa umwuka w'igitutu n'ubwoba bukomeye hagati y'abaturage n'igisirikare. Amakuru atandukanye aravuga ko abasirikare ba FARDC n'abafatanyabikorwa bayo barimo ingabo z'u Burundi, Wazalendo na FDLR bakomeje kugaragara banyuranamo mu mujyi, ariko bakagaragaza impagarara n'igitutu gikomeye, mu gihe bivugwa ko bakomeje kwitwararika cyane bitewe n'igitutu cy'imirwano ikomeje kwiyongera no gutinya ibitero bishobora kugabwa na MRDP twirwaneho ndetse na AFC M23. Mu biciro byegereye imirwano hakomeje kuvugwa urujya n'uruza rw'abaturage bari kwimuka ndetse n'abasirikare basubira inyuma berekeza Baraka, mu gihe umutekano ukomeje kuba muke muri rusange. Twese cyane reka tuvuge ku ruhande rwa Joseph Kabila, nyuma yuko mu Burundi habereye ibiganiro byahuzaga abahagarariye ihuriro C64 batavuganwe n'ubutegetsi bwa Kongo bahuye na Evariste Ndayishimiye. Ariko reka manze mbabwire ibyavuye mu biganiro byabaye mu Burundi, hanyuma ndahitanza mbabwira icyo uruhande rwa Joseph Kabila ruri kubivugaho. Perezida w'u Burundi akaba na perezida w'umuryango wa Afrika yunze ubumwe African Union Evariste Ndayishimiye yatangaje ko yishimiye uburyo ibiganiro yagiranye n'abanyapolitiki batavuganwe n'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bibumbiye mu ihuriro C64 ngo byagenze. Yavuze ko byabereye mu mwuka wo kuganira mu bwisanzure, kubwizanya ukuri no gushakira hamwe ibisubizo by'ibibazo igihugu n'akarere bihanganye nabyo. Ibiganiro biri mu rwego rw'ubujyanama Perezida Ndayishimiye yatangije bugamije gushaka inzira z'amahoro mu bibazo bya politiki n'umutekano bimaze igihe byugarije Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nk'uko byatangajwe nyuma y'ibiganiro, impande zose zashyize imbere ingingo zirimo gushimangira ibiganiro bya politiki bihuza impande zitandukanye, kubaka ubumwe bw'abanyekongo, gushaka ibisubizo birambye by'umutekano no guteza imbere amahoro n'ituze muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo no mu karere k'ibiyaga bigari. Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi yavuze ko impande zaganiriye zagaragaje ubushake bwo gushyira imbere inyungu z'abaturage, gusigasira ituze no gushyigikira inzira zose ziganisha ku mahoro
arambye. Yashimangiye kandi ko ibiganiro ariyo nzira irambye yo gukemura amakimbirane, asaba abafatanyabikorwa bose gukomeza gushyigikira uburyo bw'ibiganiro aho kwifashisha intambara. Mu bitabiriye ubu bujyanama harimo abayobozi b'amashyaka n'ihuriro rya C64, amadini, abahagarariye Senko na SSC, hanyuma rero hamwe n'andi madini n'amatorero atandukanye akorera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Buri tsinda biravuga ko ryamanje kwakirwa no kuganirizwa ukwaryo mbere yo